na amukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya namuntlha hi ta hi kha hi vulavula ku swi tikomba na ku muchayi wa Mr Post loku nga DJ Gift hi lava ku bifa Manyangatsi. Eya ne ya so swi te njhani kahle kahle ku ze ku humelela leswi. Ya so hi ti 27 or 28 ta June laha yi tsala ku 1 day, so I'm not sure the exact date. Hi fike vona Manyangatsi a fika posta sweswo a nga fa tsala ku breaking news, so ni swi tiva njhani ku Manyangatsi swi ti website leya vinyi va internet leyi a postetelaka leyi. A fika tsala ku breaking news, Mr Post swi nga endla a suka ka Ngalasi Records a tlhela a jikela DJ Gift, man'we DJ Gift for DJ Pride Mpanyasi loyi a nga ka right a nga mbala xikipa xa black. Hi ku swa fana a vo pfuna nchumu. So Manyangatsi ndlela ku ndzi ri Ngalasi Records na DJ Pride na DJ Gift a va pfuna nchumu. Leswi va kona endzhaku ka loko va Ngalasi na DJ Gift va claim i nga ri hi vona va chayelaka Mr Post, kasi tintambu ti khomiwile hi mfana wa ka Hulela DJ Pride Mpanyasi. Oh, okay, I get what he's saying. So from here yi vuye yi suka swinene. DJ Gift i fika a responda ka mhaka leyi, so a hi yeleni ka post ya DJ Gift sweswi fast nyana. Okay. Ya se posted post timbirhi, ta sungula hi leyo sungula leyi a responda ka that message, mo sure is the same message. U fika ba screenshot and then a fika a responda a fika ku byela Manyangatsi a khuzeka hi ku mi ta ni sola i khala dela mfana loyi. Ya hi khala khadela yena DJ Gift wa ku a hamba ku he dya matini ya yelo kokwana nga ri ku swi landzeleriseni ngopfu, ni nga zangi ni hleketa swi nga fika la. So then ka siku ra namuntlha of course ra 30 ta June hi fike hi vona DJ Gift a fika tsala ku mbyana yo vukula ku hlola a yi putsikisiwi, loko yi karhele yi ta kuma ndzhuti yi tlela, I'm coming xigege n'wathawula. So ni yi ta hela maphoriseni swa ku hayi Manyangatsi khomisa swi komba ku ya ku before DJ Gift, as you can see. So DJ Gift walowo a nga humesa album leya va ri mihloti ya ngwedza, mi kambe swi tsundzuka ndleni na video ya kona of course about it already, ni ta veka leyi nga to comment. Swi komba loko Manyangatsi ta ya ku before stereo nga hi risimu rero, so obviously miso leta feature na Mr Post loko ri dya ha ri kona leyi ku even ka album yena leyi yi nga hinta a dyi ri kona Mr Post. So leswi mhaka yi nga yimisa swona ni ku na mungheza mi ta sukela mhanta kombela mi teka subscribe. Van'wani va n'wina ho hlamala hi ti-Sunday loko hi ya tikerekeni ku kasi na loyi wa khongela hi mhaka ku mahanyelo ma vo n'wina xikarhi ka vhiki a ma tikombi kumbe vanhu lava khongelaka kumbe vanhu lava nga ponisiwa kumbe Vakreste. Mi fanele mi tikomba hambi mi nga ri kerekeni, mi lava Vukreste bya kona byi vonakala kerekeni ntsena, hi mhaka ku mi na timbilu to biha. Mi endla ku vanhu lava nga khongeliki va ku munhu wo khongeleni hambi yo biha ngopfu, mi tluriwa hi swidakwa leswi nwiwaka byala, lava loko va ri lomu mabyaleni va niketa na bodhlela va nwa hinkwavo, mara n'wina vo khongela ma tsandzeka ku vona makwerhu loko a kha a pfumala mi kota no n'wi pfuna. Hi n'wina mi tlhela ku mi rhanga mi hleka, a mi swi koti ku pfuna va makwerhu. Swi endliwa yini? Cincani vutomi lebyi mi nga na byona, mi tikomba ku hi vapfumeri, hi vanhu lava hi tivaka rito, hi ponisiwini, hi tiva timhaka ta hina.